خب دوستان عزیز، یک شبکه را بهراتون معرفی میکنیم. در این شبکه تنها نمودی مشق‌های بوی بیسپراویل را نشان داده شده است. سلیکش در زیر همین ویدیو بدارین. اگر به شما پسند آید حتما ابونه شوین، دستگیری کنین برادری تاجیکی خدمونه. سلیک در اپیسن انا همین ویدیو. نه هر کس مثل مایان در حیات خود وطن دارد، نه هر بلبل مثال ملک تاجیکان چمن دارد. السلام علیکم به کل تماشابینان و هموطنان گرامی قدر. ما امروز سفر به شهر پنجکین کردیم. در دهه یاری یک باغ را دیدیم که چنان باغ زیبا و یک برادر در اینجا تنها زندگی میکند. برای ما هم عجیب تافت و خواستیم که از این اکا پرسان شویم که چگونه روز در اینجا به سر میبرد و این قدر باغ کلان را با همراهی کی کردگی است که تمام نمود میوه‌جات در اینجا وجود دارد. خب از اکا پرسان میشویم تا آخر برنامه با ما باشید، تماشا کنین، ان شاء الله همش خواهید فهمید. خب اکا خود رو معرفی میکردین بهر تماشابینان؟ من بهرام هستم، نامم بهرام از دهه یاری. من 30 سال بازار در همینجا با مهنت خود من همین دو درخته همین شدن برای پرنده، برای خلق، برای خودم زندگانی اپیشتی همین نال گشتاست، برای همین که همه چیز کارزگی خودم تعمیم میکنم. از همین آب و چکاری، از خود و خوراکم، زمین کارمی دوزگی 3 هکتار زمین دارم که همین منبع زیاد و بزیاد خودم میخورانند، میپوشانند. یعنی اکا از در 3 هکتار زمین شما همیشه باغ کرده هستین ها؟ یعنی شما خورد و خوراکتون رو از حساب همین زمینه؟ من میام همیشه خورد و خوراکم زندگیم از پیش همین بیشتر است. شما چند فرزند داشتین اکا؟ من 6 فرزند دارم، 6 پسر دارم. فرزند دارم از حساب همین زمین؟ حساب همین زمین. اکا ما در اینجا دیدیم که شما تنها زندگی میکنین. چخیل زندگی رو در اینجا احساس میکنیم؟ از شهر دیده اینجا خوب است برای شما یا که شهر خوب است؟ شهر هم خوب است، دیهات هم خوب است. برای اینکه هر کی گوشه که باش زاده شده باشد همونجا خوب است. خوب است. یعنی که در اینجا غمگین نمیشوید و ضیق نمیشه؟ برای اینکه کاپیتیزور که هست آدم ضیق نمیشه. در درون میگردیم یک جنت گشته ایستاده. بله ماشاءالله. میبینیم ما در این باغ سیر و گشت کردیم، نختون ببینیم که تمام نمود میوه‌جات وجود دارد. بسیار یک جای زیبا، یک باد هوای فارم. در اینجا فکر میکنم که جای ضیق شوی نیست. خیلی که گفتی اکا که مثال حرکت ده مثال جای خودش، مثال هست انسانایی که در شهر زندگی میکنن مثال بهترین جا برای اونها هست. انسانایی هست که در قشلاق زندگی میکنن بهترین جا با همونجا هست. خب اکا بیشتری وقت خود را با کدام کارها مشغول میکنید؟ من وقتم بسیاری مشغول کردم برای اینکه کنی همین درختان خشک نشود، آب میمونم، وقت آبش میتیم برای اینکه کبود شود. همین یک پرنده می چرنده میوه کند، میوهش خورد است، ثوابش رفتن گیرد. برای همین شده ضیق نمیشم. یعنی که وقتی خود را با همین درختان رو میگذرونید. ولی در اینجا چند نفر کار میکنین شما؟ من بچه هم که 6 تا بچه پسر دارم، 6 پسرم که کار میکنم. خیلی محل همیشه اویلدار شدگی. حاضر خودم تنها من همینجا کار کرده ایستادگم که کبوتی گم نشود. بله، یعنی که مهنت کرده ایستادن که بعد از سر شما فرزندایتون مثال از اینجا یک بهره گیرن، پرندگان و هر چیزی که از اینجا استفاده میبرند. ماشاءالله هست. خب اکا وقتی که مثال اینقدر باغ کلان، اینقدر میوه‌جات، اینقدر کشت و کار میبینیم که آب شاید که درجه کم برسد، اینقدر چخیل آبگیر میکنید؟ من همین 3 تا حوض کول کرده که من برای که آب ذخیره کردم. گوی محل با این ما نساس که آب میکشد، برای همین گوی نساس ویران بشد، گوی سحر برای همین شده من همین کول کردم که همین چیز نساس همین کنی همین حالم با آب جمع همین پرورش کنم که کبود شود. برای همین یعنی که این فکر ختم بود که همین آب ذخیره کنید و بعد که آب نباشد از این استفاده برید. این فکر خودم برای که
ҳамин як киша кардам, як кӯл кардам, истифода бурдам барое ки як об обчукорӣ кардам аз ҳамин кӯл гирифта хӯрдам, помидор мекунам, бодарек мекунам, палак мекунам, аз пишти ҳамин шуда ман гӯё ҳама хӯрдам, шириниша фаҳмидам, лаззат бурдам. Барои ҳама бо ду кӯли дига сохтам. Ду кӯли дига сохтам ки барои ҳама таъмин кунам ҳоло ман рӯда кати, шилан кати кунам бо об. беҳтарин. бисёриҳо шикоят мекунанд ки дар деҳот зиндагиро бурдан бисёр мушкил аст. дар ин чӣ гуфтанӣ ҳастед шумо? Мушкил нест дар ин. Зиндагӣ вобаста аз худатон. даст ҷумонӣ, даҳан меҷумон. даст наҷумонӣ, даҳан намеҷумон. яъне ки меҳнат кардӣ, роҳаташро мебинӣ. деҳот бисёр хубие дорад ки яъне ки метавонӣ ки бар стройка ва бар Россия наравӣ, дар ҳамин ҷо киштукор кунӣ ва зиндагиро ба сар барӣ. бале. хуб ака, дар ин ҷо мо хай назар кардем, дидем чӣ қадар чизҳо киштзор кардаги ҳастем. боз шояд ки ин боғ калони мо ҳамаша нагаштаги ҳастем. дар ин боғ чӣ киштзор кардаги ҳастем? Качка караги, пиёз караги, сабзӣ караги, палак караги, палаки тарбуз. тарбуз караги. имкони бузагиш худамон ба ярша нигоҳ медорем. мондагиш бо бозор. бо мефурӯшем ки бо ба дигарон ҳам мисол бирастанд. бо фоидаи ҳамин ба худамон ҳам ҳаст ки зиёда ба зиёд. дар вақти баҳор чӣ гуна меваҷҳо доред ки шуморо мисол аз он истифода баред? якум гилос мепазад, дуюм олмолу мепазад. аз пишти ҳамин гӯё мо анча фоида мебарем. ҳам ба мардум мефурӯшед, ҳам ба худтон. мо истифода аз пишти ҳамин гӯё рӯзгоромро мебинем. ана палаке ки тарбузу харбуз кардаги ҳастед, ин кадом вақт мисол мепазад? ин чарамо моҳи сентябр мепазад. моҳи сентябр ки шуд худамон дар кориш нигоҳ медорем, мондагиш ба бозори ҷаҳон мебурем. яъне ки оз дар дигар ҷойҳо тарбузу харбуз ҳаст, мардум оз истифода бурда истодаанд. вақти уҷоҳо тамом мешавад, бо дар шумо мешавад. яъне ки тоҷикистони мо ҳамеша ҳама чиз вуҷуд дорад. вуҷуд дорад. бале. шукрона мекунам ки давлати обод дорем. мо ба ҳама қисм замину чорию зиндагия додагӣ, мо бояд ки истифода барем худамон аз ҳамин заминҳо. заминҳо бекор намонем. ном ёфта хӯрдана мо дар кор. яъне ки меҳнати дасти худ меҳнати ҳалол. меҳнати ҳалол кати хӯрдана кара хӯрдана дар кор ки як кас муҳтоҷ нашавем. бале. аз ҳисоби ҳамин заминтон хоб ба давлат, хоб ба мардуми деҳа ягон фоидаи расидагӣ ҳаст? расидагӣ ҳаст. барои он ки зиёду ба зиёд ки шуд мо мебарем ба мардум арзонӣ, қимматӣ, нархи чиқиле ки дар бозор ҳаст. аз он да арзонтар арзонтар ба мардум метиҳем. хуб ака, мегуфтем ки аз фоидаи ҳамин заминатон шумо чӣ кор кардаги ҳастед? чӣ кор кардагим ҳамин ки бачкаам хонадор кардам. ҳамеша гӯё ҷой манзилиша обод кардам. додам ҳар ки ба хоҷагии худаш, ҳамаш ба зиндагии худаш. яъне ки фоидаи ҳамин замин ба ҳамашон басанда аст. хуб ака, мегуфтед ки дар ин боғ чӣ намуди меваҷотро шинондагӣ ҳастед? ман дар ин боғ қариб 10 намуд 15 намуд меваҷоти ҳархела шинондагӣ. ҳархела олмолу, гилос, чомоқ, залдору, тут. гӯё ҳамин барои тамоми намуди мевагӣ фикр мекунам ки ҳаст, вуҷуд дорад. ҳамиш карагӣ барои он ки худ барои таъмин кардани худам ҳар намудаш ман корзагӣ ҳастам. бале. хуб, дар охир гуфтанӣ ҳастем ки худованди меҳрабон ватани моро боз ҳам обод бигардонад. ҳамин хел обод нигоҳаш бидорад. душманони дину миллатро хору залил бигардонад. муҳоҷирои дураи ватанро ҳамеша нигаҳбон бошад. бо дасти пур, бо сари баланд ба ватан барбигардонад. худованд ёру мададгоратон бошад. бо хости худо рӯзҳои наздик боз чандин ҷойҳо меравем, ба навор мегирем, баҳри шумо хоҳем расонид. худо ёру мададгор.
ah